Jaturan sanja kaham kaklai kaham na tongmai nani nol bagi kesa update hari ingke seng kok sayawi update bukan thanglai na ingke seng tini bak tini miao 1 August Tripura University ni je Kokborok PG entrance roi rongni borok ni merit list nongkhorna tongmani ingke tini phung ai nongkhorka 2 tarik nongkhorka angke phati seng tini abo kisa nai legen angke bahai ke nai ingke Tripura University no webpage so habdi ingke o jaga ang habka ingke haboni yaglo oro tolaro tonga admission news ni ton gor klik khaji gangor klik khage angke faike angke ko jaga omo kwangmo tongo ta angke provisional admission ingke among angke fine master of fine arts ingke painting amoke sociology amoke LLM Sanskrit rural studies akhir ke kwangma jotoni no robai khana ingke ang Kokborok especially Kokborok ni rutui tong ke Kokborok maka list of candidates counselling provisional admission to MA in Kokborok for the academic year 2025-26 ingke oja sing klik khagi angke ojaga faika ke omongkha 1 August date to 1 August kintu borok result publish khlaiman liya ba merit list rima liya borok bo university ro tamjani ba asek bahairo khaita khlaimaya kisa problem ro khna ke 1 August mia horo sungnai singlaija horni 12 tam ka 1 tam ka tobo sung boroni merit list nukliya nge tini fungai bo sung 6 7 nukna mane nukliya kusu jora nangka hai dai ayang 10 11 ta hairo se boroni merit list kogoi man ke amongka taklai ni 2025-26 academic year ni Kokborok je MA entrance rui borok merit list ti kenai rong borok ni bumuro oro saklai jakang list of candidate for counselling provisional admission to MA in Kokborok for the academic year 2025-26 omoke Tripura University ni taklai je Kokborok for nai rong ni borok ni bumu ba je tikinai rong no phunu jakang ke o jaga sung 1 number manka amutamo Gaharu Hari Deborma pa bumung marang gahaita uncommon name Gaharu Hari Deborma pa tambung gahaita Gaharu ba Goharu Hari Deborma haipenong iman kintu oro sung poima ga Gaharu ni poine haita ingke bo manka 228 jotun sek bang ke bini aro sanam Deborma ba buri rogo sanam ba chalade buri ingka maybe buri nong kana haita sanam Deborma bobo 225 manka angka tai 3 bisi Gaharu Hari tlangi thang haita congratulations Gaharu Hari Deborma jotoni top manmani bage haita taklai bisi nung jotoni top manka abni yaglo Rakesh Tripura 222 boke 222 gabobo tai 3 fail lagi ai fail lagi ani fail lagi abni yaglo Susmita Deborma burirok hafka angke 224 14 ingke abro tarpore Kripa Sindhu Deborma 202 Shoptom Deborma 202 Shwar Deborma 202 John Deborma 200 ahike jengte manka Joshua Khumbar Sukudev Bidushan Chandani Kanika Priti Hayong Netaji Musomi Kuchangti ke aro tahu tarpore Purnima Tripura gamukhe Garai Hamriang Prosendi Tripura robo koikta bangkha Pabita Tripura James Deborma Sanjay Deborma Shwari Deborma Shwari Khorokni robo jeng Shwari Khoroknoka yang Khorokni Biswajit Deborma Pavitro Deborma Rehena Deborma Jesmita Deborma amukhe you are list means unreserved category bo mannai rok 30 তারপরে ST লিস্টে 19 জন মাননাই আরকে নমিতা দেববর্মা 161 ওয়ানকা ওকে খুমবার দেববর্মা 160 অমৃতা জমাতিয়া 160 के मानका নীলু দেববর্মা 159 সেবিকারিয়া মনিকা ত্রিপুরা মধুমিতা দেববর্মা রিয়া দেববর্মা তমকেবা অঞ্জলি মালা ত্রিপুরা অনিতা দেবী ত্রিপুরা ও তাকলে ত্রিপুরা কুসু বাংকা Jamatia Khoroksa Jamatia Rosi kisa komung khana Tripura le bangkha haita Gorbo Anjali Mala Tripura Anita Devi Tripura Supriya Deborma Mohen
Manedan Tripura, Parija Deborma, Nakucha Tripura Ba, Risha Deborma, Khumbar Deborma, Diparani Riang, Sandhya Lakshmi Deborma, Anita Deborma, Tripura Rok, Riang Robo Khortong Robo Subo, Jomatia Sekisa, Komongka Haita Jomatia Kroksa Sinuble, Tripura Rok Bangka, ke Jomatia Rok Kisa, Nka, Riang Rok Kroksa, the Kormitong, Tesa Bangka Haita. Chini Jomatia Rokisa, Komongka Jaga, Nuatia to Nuglia, and Ketai Koloi Bokuri, Koroksapan Oho, Koloi of Sunglia, and Ke Rupini Rokuri, the Burma Tripura, Kisa Banka, Kokri. Garosunte waiting list Nugimanka, waiting list was Sumili de Burma, first waiting list Sumili de Burma, Inke Tarpure Kumpui de Burma, Bohor de Burma, Bartles de Burma, Sanjit de Burma. Aishuk Deborma, Haike Tongfiro, Unke, Kelarani Deborma, Priti, Jari, Sakolom, Regina Koloi, Rasini Deborma, Rushon Deborma, Jasmine, Haike Tonke, Mutamoti, Je waiting list Tonga Rogo, Norogo, chance money mano, Genoro Kata 3D, Comsicamoro, Dos Barajona, Oronibo, chances Tongtang, Ganka, Abang Sound Oroni, Je Dos serial number, Dos Zona by Egro Zona. Ba 12 jona borok bo kisisa chance tongo norok khata thidi okay norok bo koni admission mani jorabo norok bo thangdi jedino saklai nge singapur nailene ge yang tai kubangma je hajar lok ngage borok ka thangya pon chugu tang gangke oro admission nayane khorok busung nayang nai ba haita angke to phano jong seat ngage 66 seat जों Kokborok 66 seat dong इंके आबुनि बिसिङाव बहाय seat दं गांगा जों आबुबो सालायान हायदांके ओ जागाव जों टाइम टेबल नायनाय लागेना The candidates selected for provisional admission are required to come for the counseling on 11 August. Okay, Jeoro mung tongmerok norok 11 August 2025 report to the concerned department 11 AM. jar department Kokborok department ho 11 tao mas hogine 11 segang mas hogine 11 August. The waiting list candidates are also required to remain present in the concerned department on 11 August. Je waiting list tongai robo. कम से कम 15 जना 16 number जरा अब हाई waiting list रख थांगना के थांगी नहीं मानो है था गाय 30 40 जे number तोने serial number तोने बरोले थांगी अपन 41 तंग गांगे बरोंगनी अब शॉक पाइनानी बरोंगनी number शॉक पाइनानी बेले चालो के माया फनंगी मानो है था के जे गाना गिनी waiting list 10 12 जना 15 जना ए बरोगले थांगी tongdi haita borok admission na yange norok man nai haita nge ke kuno karane borone document no kaham kri borone document no sayang gangke borone cancel mani chance dong ka ajaga hapnai haifano ang tauni bagi tei 10 12 jona no thang dini sange singabo bo salaya ke agorota ma thanglai nai ingangke ikor chau and will be called for counseling in case seat remain vacant okay ko ringjagai manon cha jodi seat vacant tong hangke je waiting list borok ringjagai mano le akok sa okay the select student after counseling need to pay the requisite admission fee latest by 11:30 PM on 17 August through the following online payment link gor link rejak tong all link habai payment ma khaine je counseling payini document nai paibe khangang ke no thik thak khai ingkha ani sai rohman yaglo nang 17 तारिखनि सिगां 17 तारिख नरनि रांनि क्लोजिंग थानाय 17 तारिखनि सिगां नरनि 11 तारिख एडमिशन नि जे काउन्सिलिंग रो कमप्लीट नंगे जेमन 12 तारिख रो फानो खुलुमान बा 11 तारिखनि सारिख रो फानो नरनि ऑनलाइन ओपन नंगै मानका ऑनलाइन हाबै रां पेमेंट मा खायनाय गा पे बबुसि करबर साजो एनरोलमेंट फी वन टाइम साजो स्टूडेंट इंश्योरेंस 300 डेवलपमेंट फी नास्तसो ट्यूशन फी 1000 कैसा लाइब्रेरी Kamu computer wifi dong ni najago sport ni 100 examination ni astoso student welfare fund okone total 4500 noro pay ma khaina inge noro rang ready khai tondi abo ATM rogo toni di eba Google Pay rogo dawi noro rang ready se khaisi di je oro bumung tongnai ro haita the merit list is purely provisional based on the score provided by the applicant. Admission will be confirmed only after verification of CUET score card and category certificate and final graduation mark percentage. Inge oros hairo norok ni je omo
list nongkhormani abo noro mark bul lo khaipa nongiman ge bul khaipan bunche mark gobangi tongiman ge abo hairo manja khage noro kintu cancel langnai ke noro na verify khaijana soi soi noro na school card busuk abo kaisa xerox khai noro ma phonok nai ge tai norok ni category certificate noro ST certificate abo ma phonok nai ge nini final graduation mark ge jodi kono karone nang taklai BA fail ngi thanga ge nini admission cancel ngi thana nang sit yakari marnai आफाय अंडरटेकिंग कायसा नरो मारनाय कुनो कारणे आं आनी बीए कंप्लीटिंग यांगे आनी सीट कैंसिलिंग तुन हनै नरो कायसा सिग्नेचर मारनाय निकेव बीए फेलिंग कांगा सीट खाली गारते खरसा बरो हाबनाय नि नरन तो रिजल्ट माया को बाक्सा रिजल्ट मानजां ना बाक्सा सेमानि तंगै मानो सेमा तंगना रनगे कुनो प्रॉब्लम करि ताकले जे एपियरिंग जे ताफन बीए परीक्षा रितंग ख बरो रिजल्ट माया ख बरोनि बागै हिंगांके borok jodi fail ngi thanga boroni cancel ngi thanga admission haita okay noroni o je CUET je result manmani a result no nor kaise print out khlai yago tlangni 2 copy khai tlang medi jotone je document tongoni jotone 2 copy photo rok ready khlai tlang bai de haita okay fees to be paid in the online mode only through debit card and net banking UPI payment mode hake ma khlai haita okay in case of cancellation to admission fee once paid will be refundable inke waisa rang ri pa khang ga abatai refund khaije do tai arang rok man gla khaita the selected candidate need to pay admission fee within 17 August to thang salaga 17 August ni sekang nor payment ma khaine abo horni 11 ta ba jen ba 11 ta ni sekang haita inke there to Tripura University reserve the right to increase or decrease the number of seat in any subject gange Tripura University rong ni je power borok norni Kokborok department ni seat komi refund mano bari refund mano hai chau haita okay document tam nangnai ko list of document during counseling nor counseling thangna pur nor tam document nangnai print copy of the application form for admission in Tripura University ke nor application khlaimani a form no print khlai jang ba xerox khlai jang okay nor ni je school man mane entrance hui je result man mane a result no xerox khai langli okay mark sheet 10 ni mark sheet 1 copy 12 ni mark sheet 1 copy okay mark sheet of graduation all semester with 1 photocopy okay je tongri semester nor ni 6 semester tong 6 semester ni total mark sheet nangnai okay aro only 6 semester ni simi bale ke tlang thanga ingla jotto semester ni mark sheet tlang na nangnai okay je completing ya khore jar maya ko borok to je fourth semester jorang fourth semester jorang tlang ni के migration certificate come transfer certificate by Tripura University certificate if applicable okay baksa MBB University ni tongi mano okay MBB University ni tonganga borok transfer certificate ma phunuk nai means aroni migration ma tubune migration eba transfer certificate inge je jemon MB ko women's college pori tonga common college pori tonga ge boroni ngangke registration same no tonga boroni ngangke kuno problem kri ge baksa BEd ni bagi kari telang kangge kintu bo a BEd college ni ma tubusane inke abo migration within 1 month rong ni bisingo joma ro faina nangnai jodi a dino rime efono problem to ase ngla khaima tongo tamke dati maro fainai inke category certificate ni SC ST OBC certificate nangnai inke PWD certificate jodi kebo ya krei ba mokol no ya ba himima ya inke aboni certificate of fununga nangnai inke sport quota je sport og rozak inke sport quota ni certificate fununga nangnai jemon baksa national international kabaddi thangi paikya ba national international football thangi paikya bor jodi claim khaija bor jodi application khaibro ani sport quota tong nei rozak bor inke number kom bai phana bor chance mani thangnai haita gam hai quota ni kebo nanai tong khanga ke nanga quota ni certificate of ma phunoi ge two passport size photograph ge duita photograph passport size photograph ge amonoro document of tlangnani nangnai ke if an student is yet to receive the final mark sheet or the final mark sheet maya from graduation migrant certificate they may produce the same within 3 months from the date of admission okay borok 3 mas ni bisingo omo ma phunungnai je mark sheet ro khaita in case any candidate is unable to submit the final mark sheet of graduation with CGPA within 3 months from the date of admission she need to give a written declaration to the concerned department that she will submit the final mark sheet with CGPA before the filling of the examination form of first semester of the PG course okay jadi ke funung mali yang angga borong exam ni segang le ma funung nai first semester exam ni segang jese ke mana declaration wi ma funung nai haita okay she is pursuing failing to submit the
Final mark sheet before the consular first semester examination will call and cancellation of the provisional admission. Abo to sung saka again cancelling it hana jodi funung mali yang angke bini admission cancelling it hana. For hostel facility a separate notification is available in the Tripura. Ke hostel tongai rong angke borong ni document ba borong ni fill up khajanai ro website ro roja khaita. For any further inquiry candidate may contact the admission cell. Ikunu problem ka angke admission cell khulujak tongo ajagargon ro contact khlai nai manane. Inke ang saman inke ang thajing tamui sakangke oroseng जेकुनु चाकरी फान हने जेकुनु एडमिशन फान हने इंगा गभर्नमेंट नि कासे रूल दंगो गांके जों पुइला यूआर मार्क यूआर नो मानावो यूआर अंके तारपरे एसटी सीट मानावो तारपरे एससी सीट आव हाइके खाक जागो हाइता अंके तारपरे ईडब्ल्यूएस नि बते कैसा इकोनॉमिकली एकदम वीकर हनि बते कैसा फाइगे एकदम गरै बिग्रा आव हाइनिबो सीट खाटी जाक दं गांके ओ जागाओ जों नुखा टोटल 66 सीट cái trường tàu admission nó thăng ngang ông trường kỹ sát này liền ở giờ có tổng khả năng mà tổng trường ở đâu ông thì use gì hay ông cái ở giờ có trường thăng này trường tàu nó có giờ có đó con vào biển thăng cá chemistry biển có vào ikan Kokborok có 60 plus 6 total 66 sitong EWS economically weaker S by tamdani kha inka amorongni total Kokborok seat 66 inka UR 30 ko raja tong sarai UR 30 ST 19 inka tabu UR by ST simisi candidate tongo aro tai SC 10 ta tong inka SC 10 ta SC candidate kebu kurui inka OBC khoroksa tai EWS 6 জন আঙ্গা টোটাল 66 টা সিট দং ইঙ্গে কাইসে নিয়ম দং কোনো কারণে এসি সিট করি হিঙ্গাঙ্গে আবো ডি রিজার্ভ হাই এবা ট্রান্সফার হাই আবো হাইকে ওয়াই থামসে নোটিফিকেশন রমাং যদি কেবো এসি ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই খালায়া বা কেবো এসি এন্ডি ক্যান্ডিডেট করি হিঙ্গে আবো অটোমেটিক্যালি admission নাইমান আবো পাওয়ার দং বরং ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির পাওয়ার দং আরো এস তিরফানো হাবি মানে এসসি সিট হাইতাঙ্কে আবনা আংসাও মোটামুটি চান্সেস দङ তাই 10 জনা 11 জনাসो হাবি মানানি এসসি সিট তোরা এসসি সিট 10 টা দङকে অ 10 টাও হাবি মানানি চান্সেস দङকে ইডব্লিউএস 6 টা দङ অরত হাবদা মানমায়া সামিয়া তব অরত অনলি 49 সিকো গাঙ্গে তাই 10 জনা এবা 60 জনা हाबनानि very chances दं गांगे ताबु जे वेटिंग लिस्ट जों जे अरो वेटिंग लिस्ट नुगमानि ताई 10-12 जना बरगबो चान्सेस माने मानोगे खाता थेकुदि नरगबो मानानि very chances दं अरो एगरो 10 जना अनिता देवी त्रिपुरा एबा 12 जनासो मानेकदन त्रिपुरा बरग असु जरा मोटामोटी चान्सेस दं एबा 50 जना जरा चान्सेस दं गे 55 ना खांगांगे किन्तु अरो 55 ना खांगौ 13 जरा प्रिजा जरा नाना निकलाई थांनाय प्रिजा जरा नाना निकलाई थांनाय आबनि बागै 56 एबा 13 जना जरा अ 13 जना जरा सतन जागै मानो 13 नम्बर जरा प्रिजा जरा चान्सेस दं सतन जागै फानो मानो जे अमतो आं अकनिसि साइतंला सरी अमतो एसटी निसि साइतंग अ जागानिसे अरनि बुसुक दं अर 10 जना सतन जागै 137 इनके 137 ओ रेजिना कलय एबा 136 बारो रासिनी देव बर्मा असुक जरा सतन जांगनानि चान्स दं ओ 12 जरा मानानि फानो चान्सेस दं very चान्सेस दं आगे खाता थि नरनि वेटिंग लिस्ट नरकनि आबो फाइमानु हाइतांगे अमंखा नरकनि किसिसा जे बुजिया रक दं साइरि मानि गांके very congratulation गाहारु हरि देव बर्मा तेबिसा नन हामबाय नों ताखलायनि टप माननाय बागै गामके परिदि नरनि फ्यूचर ब्राइट नै Kokborok tabu hawa kalaya नरक हागनि आबोनो सेब्रि दंमोन आ सेबना नरक ता सेबलदि नरक गामके परिलायदि only 2 years गेन नरकबो कमप्लीट फिउ नाय हाइतांगे जेरक तंनाय रनो जतरनो खाका हामिया फर जतरनो congratulation नरकनि सिलेक्शन आंना थाङै दङ नरनि डकुमेन्ट रेडी खालायदि रांदि र रेडी खालायदि हाइतांगा अंके मुंसासो बुजियांगे नर कमेन्ट नको खालाय सोंदि आं मानखांके रिप्लाय रिवान अंके तिनि बागै आसुनं सितुन
ketal video upload khlaina ang kise busy ngi tong ang ke khebro upload khlaina kaisa kaini message rong nokha buini message rong nokha norok ni je nai tong nai rok ni ke message rong tui ang kaisa kaini video rok ketal khlaina ke norok kerengi tong bi haita ang asmang situn jotono tesa sanda kaham